Toh, mentak ski kadon ka jingya kendo ke bang kerki nakaliang jongki nong elam jongka UDP. Di bat ni ke jinglang nilai keren sani bah akabai di baga jingja menilesmi. Di kemudian tipi nakaliang jongka Presidential Election Committee jongka State BJP. Kelakot ya ke jinglang ya ki political parties. Jongka kata ni kejelah Meghalaya. Banyak keren kapai dia buat ke jing Kershan yang kan ni ke presidential candidate mo kepada nak ke state Odisha kepada itu ke tribal. Dia buat hak itu ke meeting menin layadon lang ki union minister, layadon lang ki MLA, ki nongelam na ki parti bopher jong kan ni ke jelah ke jogi. But nakalian ke jungi itu layadon lang i president of party Pak Lingdo i belong to Ulampang jong ke Meghalaya Legislative Assembly. Di kejingwan jong kani ke presidential candidate sini ke lomban pan ya ke Kershan aku bayi di bekani ke presidential election ke banlong ke praterik mo mentau benai. Dia kejingkren nakaliang jong i presiden jong i Pak Lingdo nomor baik sim ya kini ke kabum boh dan keren Ahmad jong kini kinong yalam bat kamtam Ahmad jong presidential candidate di lah keren berilaris ki issues berki concerns akabai de bat ka jela Meghalaya di lah keren akabai de bat ka jingsha leben dan ki atrocities ki persecution akabai de bat ki minorities bat ki Christians haki cakap loker akan ika ri kejongi ilah ries ru ya ke isu haka bayi dei bat ka jing penrung ya kan ika ketian kasih haka eid schedule kasih an garo haka eid schedule ilah keren ru haka bayi dei bat ka protection and safeguard ya kini ki indigenous people akan ika jelah kejongi tingkat bayi dan keren ya kini ki issues of concern haka bayi dei bat ika jelah kejongi Kensan nakaliang jong minister Pak Sanwar Shulai badairu dekot jong kenika MDA government menta gula interrupt ya kenika jingkren nakaliang jong presiden jongi belong ru Ulampang jong kini dorbar but kedia kejing le nakaliang jong Pak Sanwar Shulai kepada Honorable Minister kalong KA kebam laban pediang bat nakaliang jongi kum ke parti hadian bengi ya kini ke media reports hadian bengi ke media reports ke baca menin ni penpau ya kejing sosi bakrau handu kata-kata bat ni penrem jur ya kani ke unparliamentary unruly behavior jong uni legislator ubadairu minister akan ke MDA government di nakaliang ke jungi mentakeski kumki nongelam jong parti ila syong akan ke jingelang ke bakerki bat ngila penpau ya ke jing snow nakaliang jungi bat ni penrem jur ya kani ke jingja menin keski hakaba minister Pak Sanwar Shulai interrupt ya kan ke jingkren akapor ba presiden jungi ulang keren akabede bagi isu beper di ngi nakaliang jong ke parti ngi penem jur ya kan but ngi kwa ban ong Ahmad jong presiden jong ke BJP but ke BJP hiru ke parti ba kini ban take action halor kan ke jingja but haju ke puaru mi kwa ban ong yang leader jong ke MDA boh Sri Konrad Sangma ba nakaliang ke jong uru ba untuk appropriate action hakabai dei bat ka unparliamentary uncivil bat ka unruly behavior jong iba Sanwar Shulai na sudah tang kunta ban ong akan ke por bat nakaliang ke jong ngi ben remjur ya kan ka jingkren bat kamtam lele haka jingidon lang jong presidential candidate
Jingi don lang jong union minister. Jingi don lang jong ki nongilam naki parti ki boper dia kala tajurba ya ke burong ndai ya tang ya ke parti ki jongi ndai ya ke state hi Brokawai ba dia ke sarkar ilu Brokawai. Tapi pun yang